Kolumbija danas ne miriše na barut iz 80. godina prošlog veka, niti na razmetljivi luksuz nekadašnjih narkobarona koji su gradili privatne zoološke vrtove i katedrale sopstvenog ega. Dok se svet i dalje bavi duhovima Pabla Escobara, stvarna moć se u tišini preselila u neprozirne senke džungle i visokotehnološke logističke centre koji operišu van domašaja radara. U 21. veku trgovina kokainom nije samo preživela. Ona je evoluirala u čudovište kako svet ranije nije video. Danas Kolumbija potencijalno proizvodi više od 3000 metričkih tona kokaina godišnje, što je nivo koji bi bio nezamisliv čak i u najluđim snovima kartela iz Medeljina ili Kalija. Ova plima belog praha ne pokreće se kroz harizmatične lidere koji žude za naslovnim stranama magazina, već kroz mašineriju koja više podsjeća na multinacionalnu korporaciju nego na bandu. U samom srcu tog nevidljivog sistema stoji entitet koji je redefinisao pojam kriminalne dominacije. Clan del Golfo, organizacija koja je postala siva eminencija globalnog podzemlja, ne traži slavu, već apsolutnu kontrolu nad kretanjem kapitala i robe. Oni su dokaz da u modernom svetu najviše moći ima onaj ko je najnevidljiviji, a njihova vladavina označava kraj ere narkozvezda i početak ere narkologističara. Za razliku od starih kartela, koji su direktnim terorom i bombama u gradovima pokušavali da nateraju državu na kolena, Clan del Golfo, poznati kao Autodefensas Gaitanistas de Colombia ili AGC, shvatio je da je profitabilnije postati neophodan nego postati meta. Oni su nova vrsta kriminalne sile koja namerno izbegava svetla reflektora. Dok je Escobar trošio milione da bi bio voljen u narodu i priznat u politici, lideri klana del Golfo troše milione da bi ostali duhovi u sopstvenoj zemlji. Oni ne grade kultove ličnosti, ne daju intervjue i ne paradiraju u zlatnim lancima. Njihova strategija je hladna, proračunata i duboko ukorenjena u vojnoj disciplini. Umjesto da se bore za to ko će biti lice organizacije, oni su izgradili logistički imperij koji funkcioniše po principu franšize. Njihova moć ne leži u harizmi, već u infrastrukturi koja omogućava da pola ukupnog kolumbijskog izvoza kokaina prođe kroz njihove ruke, a da svet jedva zna imena ljudi koji sede u vrhovnoj komandi. Oni nisu samo kartel. Oni su senovita država koja operiše tamo gde zvanična vlast prestaje da postoji. Koren ove smrtonosne evolucije leži u pepelu kolumbijskog građanskog rata i propalom procesu demobilizacije paravojnih formacija AUCA između 2003. i 2006. godine. Kada su desničarski odredi smrti zvanično položili oružje, ostao je ogroman vakuum koji država nije umela ili nije htela da popuni. Mnogi niži komandanti, navikli na rat i ogromne profite od šverca, odbili su da napuste svoje položaje. Daniel Rendon Herrera, poznatiji kao Don Mario, bio je čovek koji je video priliku tamo gde su drugi videli poraz. On je iskoristio svoje iskustvo finansijskog arhitekte paravojnih struktura da u regiji Uraba, na severozapadu zemlje, postavi temelje novog poretka. Uraba nije izabrana slučajno. To je strateški dragulj koji pruža direktan pristup i Karipskom i Tihom okeanu, čvorište gde se planine susreću sa morem i gde granica sa Panamom nudi neprohodne puteve za bekstvo i transport. Don Mario je stvorio hibrid koji kombinuje brutalnost paravojne vojske sa efikasnošću modernog preduzeća, regrutujući prekaljene borce koji nisu znali ni za šta drugo osim za život pod oružjem. Organizacioni model koji je Clan del Golfo usavršio tokom poslednje 2 decenije je ono što ih čini gotovo neuništivim. Oni nisu monolitna piramida koja se ruši ako joj odsečete glavu. Umjesto toga, oni operišu kao decentralizovani franšizni sistem. Na samom vrhu nalazi se čvrsta vertikalna vojna hijerarhija koja donosi strateške odluke, ali ispod nje leži horizontalna mreža podugovorenih lokalnih bandi i kriminalnih ćelija koje uživaju visok stepen autonomije. Ovaj model im omogućava neverovatnu otpornost na državne strategije hapšenja ključnih lidera. Kada jedan komandant padne, sistem se ne urušava. On se jednostavno rekonfiguriše.
Organizacija je podeljena na regionalne blokove i mobilne frontove koji kontrolišu ogromne teritorije, dok su u samu srž zajednica ugrađeni takozvani halcone ili sokolovi. To su oči i uši organizacije, obični građani, ulični prodavci ili deca na biciklima koji prate svaki pokret policije i vojske, osiguravajući da klan uvek bude korak ispred svojih progonitelja. Ono što ih suštinski razlikuje od tradicionalnih kartela je njihov ekonomski model sistema naplatnih rampi ili PIS. Klan Del Golfo se ne zamara uvek direktnim uzgojem koke ili mukotrpnom preradom u laboratorijama. Oni su se pozicionirali kao suvereni kontrolori teritorije. U njihovom svetu oni su država, a svaka kriminalna aktivnost na njihovoj zemlji podleže porezu koji zovu vakuna ili vakcina. Farmeri koke plaćaju porez za svaku zasađenu parcelu. Operateri laboratorija plaćaju za pravo na rad, a nezavisni dileri plaćaju zakup za korišćenje transportnih koridora koje klan drži pod kontrolom. Ovaj sistem transformiše klan iz običnog proizvođača narkotika u regulatornu silu čitave ilegalne ekonomije. Oni naplaćuju porez na svaki gram kokaina koji prođe kroz njihove plaze, čime minimizuju sopstveni rizik od zaplena, dok istovremeno osiguravaju stalan i masovan priliv novca. To je model koji im omogućava da finansiraju vojsku od preko 9.000 naoružanih članova i da korumpiraju čitave nivoje lokalne i nacionalne vlasti. Strateška kontrola teritorije je ključ njihove neprikosnovenosti, a kruna te kontrole je Darijenski procijep. Ova mitska, neprolazna džungla između Kolumbije i Paname predstavlja jedan od najopasnijih i najnepristupačnijih predela na čitavoj planeti. Tamo gde moderna tehnologija i putevi prestaju, počinje apsolutna vladavina klana Del Golfo. Oni su jedini pravi suvereni ove zelene paklene zone, kontrolišući svaku stazu, svaku reku i svaku pećinu. Njihova dominacija se proteže i na ključne luke na obe obale, gde su izgradili infrastrukturu koja parira državnoj. U samom zalivu Uraba, organizacija posjeduje tajna brodogradilišta skrivena duboko u mangrovima, sposobna da istovremeno grade do 7 go fast čamaca. Ovi čamci su dizajnirani za ekstremne brzine i minimalnu uočljivost, a pored njih klan koristi i artizanalne podmornice, kao i modifikovane teretne brodove koji se gube u legalnom pomorskom saobraćaju. Za njih okean nije prepreka, već autoput bez ograničenja. U posljednjih nekoliko godina, klan Del Golfo je svoju moć proširio i na najmračniji oblik profita – humanitarnu tragediju. Darijenski procijep je postao glavni koridor za 100.000 migranata iz Venecuele, Haitija, Ekvadora, pa čak i daleke Kine, koji očajnički pokušavaju da stignu do Sjedinjenih država. AGC je ovu krizu pretvorio u monopolizovani biznis. Oni naplaćuju porez na svaki aspekt migrantskog puta. Od naknade za sam ulazak u džunglu, preko prodaje opreme i hrane po astronomskim cenama, do angažovanja vodiča koji su pod njihovom direktnom kontrolom. Samo u prvih 10 mjeseci 2023. godine procenjuje se da je klan zaradio vrtoglavih $57 miliona isključivo od naknada za prelaz ljudi. Ovaj profit sada stoji rame uz rame sa zaradom od kokaina i ilegalnog rudarstva zlata, čineći klan jednim od najbogatijih kriminalnih entiteta u istoriji. Oni ne vide ljude, vide samo još jednu vrstu tereta koju treba oporezovati na putu ka severu. Međunarodni savezi klana Del Golfo protežu se kao mreža preko čitave planete, čineći ih ključnim logističkim provajderom za najmoćnije kriminalne sindikate sveta. Meksički karteli poput Sinaloe i kartela nove generacije Jalisca, njihovi su primarni partneri za pošiljke namenjene severnoameričkom tržištu. Međutim, ono što posebno zabrinjava međunarodne istražitelje je duboka veza sa balkanskim kriminalnim sindikatima. Srpske, bosanske i albanske mreže razvile su neverovatan afinitet sa klanom, delom zbog sličnih paramilitarnih pozadina iz perioda raspada Jugoslavije. Ovi dileri, često vojnici u srcu, razumeju jezik discipline i teritorijalne kontrole koji klan neguje. Figure poput Edina Gaćanina,
poznatijeg kao Tito, koji operiše iz luksuznih skrovišta u Dubaju, direktno su povezane sa pošiljkama kokaina koje kreću iz Antiokije, skriven u bananama namenjenim velikim evropskim lukama poput Antwerpena. Italijanska 'ndrangheta i Camorra također se oslanjaju na klan kao na pouzdanog veletrgovca koji može garantovati bezbedan utovar i tranzit u svetu gdje se greške plaćaju životom. Španija, sa svojom kulturnom i jezičkom bliskošću, ostaje glavna kapija kroz koju roba klana ulazi na evropsko tlo, često služeći kao laboratorija za nove metode šverca. Istorija liderstva u klanu je saga o brutalnosti i opstanku. Nakon hapšenja osnivača Dona Marija 2009. godine, moć je prešla u ruke braće Usuga David. Giovanni je ubijen u policijskoj raciji 2012. godine, što je bio trenutak koji je pokazao pravu moć klana. U znak odmazde, oni su proglasili oružani štrajk i na nekoliko dana potpuno paralisali severni deo Kolumbije. Preživeli brat, Dario Antonio Usuga, poznat kao Otoniel, vodio je organizaciju kroz njen najznačajniji period rasta. Otoniel je postao najtraženiji čovek u zemlji, živeći u skromnim drvenim kolibama u srcu džungle, stalno menjajući lokacije kako bi izbegao operaciju Agamemnon, najveću poteru u kolumbijskoj istoriji još od vremena Lovana Escobara. Kada je konačno uhvaćen u oktobru 2021. godine, tadašnji predsjednik Kolumbije je trijumfalno proglasio kraj klana. Bila je to velika zabluda. Hapšenje Otoniela nije donelo kolaps, već novu fazu ekspanzije pod vođstvom Jobanisa de Jesusa Avile Villadiega, poznatog kao Chiquito Malo. Do kraja 2025. godine procenjuje se da je novi lider proširio redove na 9000 naoružanih članova, dokazujući da je sistem koji je Otoniel izgradio jači od bilo kog pojedinca. Snaga i nemilosrdnost organizacije ponovo su šokirale svet u aprilu 2025. godine. Nakon što je u vojnoj operaciji ubijen visoki član klana poznat kao Chirimoya, a GC je pokrenuo zastrašujući pistol plan. Bio je to mesec nezapamćenog nasilja sa 36 direktnih okršaja sa državnim snagama i 11 ciljanih napada na policajce i vojnike van dužnosti. Klan je pokazao da može da uzvrati udarac državi na najbrutalniji način, pretvarajući ulice u ratne zone kako bi poslao poruku da se njihovi lideri ne smeju dirati bez posljedica. Ova demonstracija sile, zajedno sa njihovom globalnom moći, naterala je Sjedinjene države da u decembru 2025. godine preduzmu drastičan korak. Klan del Golfo je zvanično označen kao strana teroristička organizacija i posebno označeni globalni terorista. Ova oznaka nosi sa sobom težinu čitavog američkog pravosudnog i vojnog aparata. Ona znači finansijske sankcije svakoj banci ili firmi koja se usudi da im pruži usluge, ali i daje pravno opravdanje za direktne kinetičke akcije protiv njih, tretirajući narkodilere kao borce neprijateljske vojske. Ono što klan del Golfo danas predstavlja nije samo još jedan nasilni kartel u nizu, već mračni nagoveštaj budućnosti organizovanog kriminala. Oni su bezimena, bezgranična i gotovo nevidljiva sila koja je uspjela da se integriše u samu srž globalne trgovine. Dok svet pokušava da ih definiše zastarelim terminima, oni nastavljaju da kontrolišu polovinu kolumbijskog izvoza kokaina, monopolizuju kretanje migranata kroz najopasniju džunglu sveta i peru milijarde dolara kroz ilegalno rudarstvo zlata. Oni nisu grupa koja želi da postane deo društva. Oni su izgradili sopstveno društvo sa sopstvenim zakonima, porezima i vojskom. Oni su senčana država koja ne poznaje granice i ne poštuje suverenitete. U svetu gde se moć sve više seli u sferu logistike i kontrole protoka informacija i robe, klan del Golfo je postao ultimativni gospodar senki. Njihovo postojanje nas podsjeća da su najopasniji neprijatelji oni koji ne žele da budu viđeni, jer dok god su nevidljivi, oni su nepobedivi. Oni su budućnost kriminala, bez lica, bez milosti i bez kraja. Tihi arhitekti sveta, koji funkcioniše po pravilima koja su sami napisali u dubinama kolumbijskih džungli.